Now sulha abolson hi Christian te ta santo akikal na aumpoi. Ai lovale now sulha abolson hi Christian ta santo akikal na aume ti hi mi tampi lungboi na le ngai dan khat zat chom che ngai dan akine ine hi. Tuni khwa isei no muchu Genesis bung khat chang somni le khana ko na somni le chang li chan hi evet na le hin ipiti kimu em. Pathinin mihim ho ai lovale athil sim ho hi pungdinga ahin sim dan kichi ten akimone hi medical science in aya do khat chwa hi le chapang anu nawbu sunga chu thakhat le alang alhin teng le alhu a thil het theina anei panina hi chuyong le thathum hi aung len teng le pam lama thil dan ho kho het na hi ahin nei pan uve tin jong ase uve na hi Hejipan sa hi abang khat chun chapang lakhat le ake thingnai lo chu kisumang jong le mehmi nai lo hin a hopoi ativin mi tampin hiti chun pansanan anei vinei ain la bible in now sen anu now bu sunga jong chu mehem a hi dan jong anasei ke nahi sam zakhat som thum le ko chang som le thuma ko na som le nga khu ivet na le hen aze chu nangin kasungil zo se nagun to a kanu oi sunga nei zo mat mat a hi se nakidan na kichat chat na si in kawa choye nana to akidang theile in phata in nei he kalim kamel zong na koma akisial poi tat mota le no ya ko na ekisim do a hi ti akimu the nei chuyong le Jeremiah bung khat chang ngalang ho evet na le hin keiman naw bu sunga nalim ka gondo masanga nangma ka hel sa na hitan chule nahong pin ha masanga nangma ka thin su sa na hitai keima nang hinnam ten vai pi ho hinga thim gaw khana pangdinga kapan sa na hitai ti hi kichi tan bible a jong agimu the nei tu lai nu meile pasal ka zon thang hui ji a nu mei naw vo ma kicheng dia akidei tu thon lo ji a naw ki su la ong atamin seizo za ai poni naw su la hi tol that hi naw su tha hi tol that hi naw su tha hi pathin thu to akikal na lin ta imu thei bi nei azi chu pathinin ahin kho asim pi chu alhun na ding chan kelhun sa talo a hi se he zia chu ipi din mun he jong le naw su la hi tol that hi Christian te dia bolo helding a hi Christian te dia chondan hoilo ta hi chule bolo na te dia jong numele pasal ke ka ajong dan thipangai jin chule bolo te na tinga jong numele pasal ka ajong hin kho thing man angai na hi tu lai nupa hin kho manga nupa yong hidi lo nunga golang chon chat vaina tampi au ma ko na hin naw su la abortion ki tong thil tampi akimudo the na hi thasit ta le lainat ta ta hin kho chapang ala hing lo ai lo wale gamla nangla pova hi dia chu ki pai thang de do a mihim ki bol na hilo he chi chu mi tampi hi amudo ovin aki new so evet na ingai to yong la thil tampi hi akya do thi na hi pathin thil sim khat chunga hut hla da na ek hi chi hi mi zo sin egyal thei chi wa pathin thil sim chunga tul that da na egyal thei wal hi tabang ho hi nanga ko na ke ya ko na thei lo dinga hi ki chi the angai ma jingin adi la adi a nunga golang khat hin hua hi hi cho hi atam no min nupa hin hua jong chale naw pathin api banga de banga pengdo sa lova naw mel kimulova hita hi abolson bol mi tampi jong hi zina hi koita bang anabol kha oma a hi lo jong le midang abol dinga ana sei pi kha ta jong le pathin masanga chon sit ki sia ngai dam thum angai jina hi pathin ang sunga chon sit ngai dam na thu pa choya ngai dam thum te ho chu pa pathinin ka ngai dam dinga hi ti in nga sadi me hin e nga ovin a chon ste ngai dam dingin agi phal thing jingina hi